إنما يدأمت عمرنا ما كم يدأمت ينن هل كان ليلة القدر دي كيزة جرا هل كان سيوني في ربي سيوفق زيزة خير من 1000 شهر أي 80 سنة إبادة ما أمس صدمي أمس سديتمي أمل لما يوني في أركته أما تربى في جهاتمي أكزم سديتمين يو أما شنار كتكم يو أما تجار كتكم يو أما تربى كتكم جتشو باتي إسي خيس عمرين المان آدم المان أمة محمد اتدى بلام تسان كيس جريتشو قويا غن ربين أيام معدودات جين قويا واتي كشوبر جين أكمي قويا خداني أولي قويا واتي كوجينان وان إسا خيس نما غن مصلى لودا واتي كوجين دوبا وان إسا خيس غن أركت تسان إن لله عتقاء في رمضان باتي رمضان غن هند خيس إنه ما تو حديث باتين دراك كنا باتين بودا خرن بودا كنا جوسان ضعيف جانو لماين حديث نسيني خميجو كل هالكنيت الربيني بالدرات روس بالدراتك كل هالكنيت التيم الراتك هال بالدرات بلسوم سوار جانين سني وربي جيا غنا والفوده خيري جراكته غرته جيا غنا جيس ربي نوهاغو سنين جچا فهاني اللهكم ثم هاني يا اهل الخير يا ور خيري اغمچون سني هاتاتو هم بخيزاتي في خالا غمچون سني هاتاتو اي ربين يسر لكم فعل الخيرات خيري دلغو كان ربين سني لافسه بكتنا تغرتي ول دغينه بكتنا كندلين جمدا ون نمني جمدون قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ون الرغمدن انتنا ملي ما يكوري اركچو رامتي فوقي غرغدو رامتي هذه زوائد مزايا الدنيا توني غرتي زوائد كلها زوائد تون هندي نديمت ميشا دنيا دات يچو انما متاع الحياه الدنيا لعب ولهو ولا الدار الاخره خير الآخرة داتي ترجع الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبلغون كينج خيري من خير هندبنه واحد دود لغاجرن دين يخنا رمضان خنا ندرتي مسجد كنا شوا خيسا دفنه إمام ديغاتين جنة للبي إيا دبر ساينه إمام أبا خيني خنا جارسا هدو سلاني فين قيومتك مسجد خنا خيساتي صلاة هدو خنجو خنا إيجاد أجانو بريان كني هدون كامن وانن ساني ميرا خيسا قلني سوالي أكانتي مسجد الرحمة دا خن نتمت تنسنرتي خجل جنة تودا جرا خان كتابه همته جرا خان قرقرو همته جرا خان كسمت ماس جارمه خيسا ناغود اجي جرا خنن كيسا مراسا الرغدان ساني نمني خان هممودا سين برباديني اما ذا كسمت قامان اچت همته واحد دو دلگه ست جرا خان كسما جنن اكان ترنك نون دبسني ست جرا هم نو دبس خيسا هم مراسا ما يادنو اوبليس خينيا سعودي عربية رها دمنا إساتي وجنين جمال خليفة دا كارشي كم ترباتم مسجد أفناك أكاسو بماس كما خود أسجلي في دبلما ماس خطاب دورا أجت خطاب دورا أجت بنامي كرام خيسا ناقود أجي كذا كتابا سن فونه كنو جيسنه في الحمد لله الله أكبر هاغلتو مو يناني ونن نعمتوغا وايد دو متا مال بوا ديني دنيا خيري دنيا آخرة فيا ماتي دا خواتي دا خوا هندا متا يا دا مراد سار بياغو تو جچا اكاسو ماس صاحب اساخن مالغا اسا كن جرا خون كو دسدي في بسديت سنيس نو جرا كنو تركب سيني جرا ما شاء الله اكاسو ماس او انغوني obboleetti isaatiin du'ee rabbi rahmata naa godhuuf jaadhaa kadhadhaa jee obboleetti tantee sadeqaan tantee itti geessu rabbi haa godhuu jannata rabbi haa godhuu obboleessa keenya Sweediin irraa galmoon qarshii 24,300 erguudhaan akkasumatti ammas haadha Khaalid Su'uudii irraa qarshii 10,000 akkasuma ammas geeleensiidhaa saayibnisiidhaa jechuudha qarshii 53,800 erguudhaan du'aayiidhaan matan du'aayii faayidaa addunyaa akhiraadhaa rabbi haa godhuu fi warra khayriin addunyaa akhiraadhaa walitti qabamteef isaan hundaa haa godhu obboleessa keenya galmoodhaa isin irraan fannigaa khayrii keessatti warra galmaawee bakka hundattuu
toltu addunyaa kiraa keessa galmaa rabbi isaa godhu jecha akkasuma ammas haadha sabriinaadha kan jaamtu suudii irraa qarshii 53,800 erguudhaan du'aa godhaa jettee maalitti sii goona jennaan gaa isinumaa beeka rabbii nuuni beeka jettee rabbi sii haa beeku bakka ati irraa inni jettee rabbi sii haa dhaabu jennaani akkasuma ammas ummaa mahadii obboleettiin teenya ummaan mahadii qarshii 10,000 erguudhaan masjidaaf akkasumatti ammas kitaabaaf qarshii 25,000 kitaaba dura achi keessatti naa hirmaatu naa godhaa jettee ergitee maashaa Allah kunoo kitaabni dhaqee fi jira du'aa naa godhaa jettee haadha abbaa siidhaatiifis maatii waatii siidhaaf waa hundarraa ka gammaddu rabbi sii haa godhu akkasuma ammas ummu saalaa ummaa teenya jiddarraa qarshii 10,000 erguudhaan ilma siidhaatiifis du'aa naa godhaa jettee ilma siidhaa gaa hedduu ilma jaalattuu kara daaraa akhiraadhaarraa kutee rabbi rahmata haa godhuu fi jannatul firdawsi rabbi haa kennuu fi isiidhaaf illee jajjabina nu hundaaf jajjabina rabbi haa kennu jecha galatooma isin hundi kama qaadho inni kunii fi kama qaan dhayinis rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kurna boodaa keessa isin kurna du'aa keessa kanne malee sababa shashaaqalamuudhaatiin sagantaan irratti lagamte isin geesse kanaafis wal faana isiniif akkanumatti isinii dalaynaa akkasumatti ammas galatooma jazakumullahu khairan jazaan keessan jannata isinii haa ta'u waamicha keessan keenya halaalaa dhageessanii awwaattanii rabbi isinii haa awwaatu du'aa'ii teessan tallaylatul qadrii harkatti rabbi isinii haa godhu galatoomaa jajjabaadhaa jazakumullahu khairan nuti warri lafaa isin irraa jaalanne rabbiin samiidhaa isin irraa jaalatu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hawaasa keenya qaqqaalii gaggaarii bagaas geessan kunoga masjidni masjidul rayyaan agartee shayni keenya Sheikh Jamaal Haaji irra dhaabbatee imimmaan buusee imimmaan rahmataa nullee bakka jiru nu gochise har'aa bifa kana ga'ee sadarkaa kanarra ga'ee jira alhamdulillah. Isinilleen hawaasni keenya rabbiin subhaanahu wa ta'ala isin haa milkeessu warri yaamina sheekotii keenya awwaattanii khayrii tanarraa qooda fudhattan hundinuu rabbii isin haa milkeessu. Anilleen akkuma beekamu yeroo ammaan duraatillee maatii kiyyarraa waan gartee waliin qaqqabe fideetiin ture jechuudha gara qarshii 100,000 kana fidee ture akkasuma ammaas kunoo ziyaaraa lammadaa sinqii lammadaa gudunfaa lammadaa ahlul khayriin gartee obboleettii teenya taabitaa yookaanuu ummu nasiyaadhatti doolaara 1,000 nu kannitee nuuf ergitellee amaanaa isiisan kunoo bakkaan geenye alhamdulillah. Taabitaan yookaan ummu nasiyaan akkana himtetti haajaa jabduu qabanii haajaa isaaniitillee gartee du'aa godhaaf hinjan haajaa yaada muraada isaanii waan isaan haajaman Allahatu beekaa rabbii isaaniif haa guutu ergaan teessanilleen iddoo gaarii bakka gaarii isinii dhayte kunoo baarakallahu fiikum wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleessa keenya Abdallaa Muummee Awurooppaa irraa qarshii 83,000 masjidaaf nu ergee jira. Inshallah masjida keessa sii galee jira jechuudha. Akkasuma ammaa Zawwal Mustafaa looyii 20 qorqorroo qarshii 10,800 nu kannee jira. Sanis hojiirra sii oolee jira jennaan jechuudha. Maasha Allah. Haji Muhtaaris akkasuma qorqorroo firii 50 nu kannee maasha Allah duragaa qorqorroo isaatiitu irra dhawame jazaakumullahu khairaa isinin jenna. Kana malees warri maqaa keenya dhayinaa jee akkaawuntii irratti maallaqa galchanis hedduu jira maasha Allah. Shamarranis rijaaloonninis nisaa'oonninis maasha Allah jazaakumullahu khairaa isinin jenna. Inshallah bakka xiqqoon irraa baate guddoon haaseentu jazaakumullahu khairaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.